tondu ni turona Maraga eta Chief Justice cases iria tungienda afuatire cia corruption hatire ona imwe aria aroha mundu nikio tukite umuthi tondu turonire muthenya uria ungi mena president aretua ni kumuthomera ti kumuthomera aramuthomera no in the real sense ni ta kumuthomera aramuthomera riu nikio tugire ithuĩ twita andu a wendi mwega na andu a kuhotanira ihoto cia andu tukona ati mundu angiya nguku ta riu hena kesi ria yari Naikuru mundu akirugira andu nyau akimarugira thambutha akeho miaka 15 na gutire handu handikitwo kuria nyau ni uru no riu mundu urite bilioni cia mbia urakora umuthi kesi yake irateki miaka 20 ati hao kazi yao ni kulalamika, wanawatu wakilalamika, kwa sababu ukiangalia hata mambo ya hizi cases kubwa kubwa, mambo ya ama governors vile wanashikwa, mambo ya Kimarel imebaki na Wakenya hawana tena imani na hii Supreme Court, kwa sababu hiyo ndio koti na nipao inalipwa pesa mingi. Hatutaki tena kurudi kulalamika kwa sababu hakuna koti nyingine. Hapo ndio mwisho. Na sasa ndio tuzuie koti yetu ya Supreme Court ikuwe na hadhi na ikuwe na heshima. Afadhali Bwana Maraga weka kiti kando, ama tuite kwa meza tukae. Sisi tutakuwekeaga katika national holiday, tutakuwekea coach. Sisi kama Wakenya tutasema uwekeage coach na kiti ambao kikaa unatoshana na president. Lakini na wewe haki ya kotini ufanye nini? Ututendee. Ama